tayo'y uuwi na. Ilang days? Today is what? 8. So we still have 20 more days. 20 days na lang. Ayos na. Ang hirap mag-aantay. Ang oras pag mag-aantay. Ay. Pasok pa. Pasok. Konting tiis pa. Konting tiis. Konting tiis na lang. Malapit na ang uwian. Konting tiis na lang. Konting tiis na lang. Konting tiis na lang. Uuwi na. Uwi na. Ilang araw na lang, uwi na.
Please. Filipino, Pinoy, Manny Pacquiao. Filipino, Pacquiao, Manso. Okay, time to work.